अगर अहल बैतन मुराद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान तेल क्या तुह वनान कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिर्रकुम तत्हीरा। यह आयत नाजिल गई तेल क्या तुह वनान यह फ़कत पंजतन पाकन सुनत। अगर तुम पाने वनान अहल बैत सारी यम जन पैगम्बर सद खानवाद पैगम्बर सज हमसर वगैरह तम सारी अहल बैतन मज यह आयत क्या तुह वनान यह फ़कत इमन खतर। अजकिस दरसस मज करो यह चीज़ तुह अजीज़न दरमियान बयान। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर दें। चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला अहलिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद से सारी दोस्तान और अजीज़ान आसन बखैर आफियत। इत कन जन तुम पता तारीफ इस्लामुक बहस चलान ये बीस अकिस बहसस मज त्रेम हिजरत पत् कह वाक़ात गो पेश आए ये मज मसलन जंग अहद पेश आओ हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद यम दुनिया गुजरे। जंग खंदक गो या इथे कन सुलह हुदैबिया गो या बैत रिज़वान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न सारनी असाबन बे एक लट बैत रट। या इथे कन जंग खैबर या फतह खैबर गो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सिंद या इथे कन बाग फदक त गो अथ मज फतह। तो अथ पे आज रोशनी त्रावन अगर वनान कि अहल बैत हसा सारी पैगम्बर सद खानदान तेल क्या वन यह आयात या यम कह आयात या इत कन यम हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न अहल बैतन मुतलिकन वनान तिमन जान क्या गणान खाली सिर्फ पंजतन पाक क्या बाकी अहल बैत अत मज अनान कहें तन। करो इत कन जिक्र कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा नकल करान रिवायत तम सज़ तो बाकी कह अज़वाज मुतहरा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत मज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अत मुतलिकन वनान कि हज़रत उम्मे सलमा गर बिहित हज़रत हसनैन इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वारिद खूने गछान गरस मज अचान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन चादर तर रटान अम पतन वन खुदाया यम मेन अहल बैत। दिक्कत यथ कथ कर हज़रत उम्मे सलमा अत नसन खड़ा हज़रत उम्मे सलमा पाने रिवायत नकल करान पाने वन कि मे हसा कोर अर्ज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुस तुहस हमसर आया बहुस ना अहल बैतन मज कहें तन। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो वापस बेशक षक मेन हमसर बेशक षक वारिया सालिया हमसर मेन। दिक्कत करो षक मेन वारिया सालिया हमसर वली यह चादर यह तह खतर कहें तन बल्कि यह मखसूस अकिस ग्रोहस खतर यथ मज इमाम अली हज़रत ज़हरा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लबन अत पे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत गसान नाजिल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिर्रकुम तत्हीरा। अत नसन यह आयत नाजिल गसान अत नसन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन कि बहुत यछान यम गछन नजासतो निश यम गछन यानी तमाम तिमो चीज़ों निश यम जन यमन लायक आसन कहें तिमो गछन पाक तो मुनज़्ज़ह रोज। अत नसन चीज़ वुन अगर वनान बेशक अहल बैत कस वन पत कुन अकिस दरसस मज अहल बैतन नकल कोर्मुत अहल बैत गई अहल खाना ठीक वली यत नसन अगर वनान कि यह अहल बैत हसा फ़कत अकिस खास ग्रोहस खतर तत नसन तह खास ग्रोह मुशखस कोर्मुत यह खास ग्रोह कुछ मगर यत नसन वनो इत कन अगर उम्मे सलमा अतस खड़ा उम्मे सलमान यह वोन कि बस ना अत लायक कहें तन उम्मे सलमास आव वन षेख खानुम मेन षेख मेन हमसर वली यह ग्रोह चे खतर कहें यह आयत चे खतर कहें यह चादर चे खतर कहें तन बल्कि यह खास कैसा शख्सियतन खतर यह तमाम इन वालन तमाम लुकन खतर ऐलान अछो पगह अगर कह वनो तुह कि यह हसा अहल बैत पैगम्बर सजन बाकियन अज़वाज मुतहरन मुतलिकन तमिस वो तम साथ कि जनान खानुम अत नसन खड़ा सह खड़ा अत न आई न अत चादर तल चान कहें तन यह सबूत अस मिलान कि यह ना बाकियन खतर कहें यह मखसूस अकिस ग्रोहस खतर। यमुक नकल करान वल खाली शे यतन क्या बल्कि वह ज्यादा अहल तसन्नुन नकल करवान इंशाल्लाह यम साइड फहरिस्त दित कि कम अहल तशय्युअ अहल तसन्नुन अत चीज़स नकल करान गो अत नसन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قرآن سۭتۍ ہاوان اہل بیتن ہٕنٛز عظمت کیٛاہ أتی یٲژَن چھےٚ نہ واریاہن جایَن چھےٚ بیٚیِس أکِس جایہِ ییٚلہِ حضرت امام حسن حضرت امام حُسین علیہ السلام مریض گژھان اَمہِ پَتہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِہُنٛد گرٕ یِوان دپان چھُس تۄہہِ چھُو تھاوُن روزٕ کَمہِ خٲطرٕ حضرت حسنینن ہٕنٛدٮ۪ن شفا جبی خٲطرٕ یُتھُے یِم ٹھیٖک گژھان یِم چھِ تھاوان روزٕ 3 دۄہَن چھِ روزٕ تھاوٕنۍ گۄڈنیُک دۄہ چھِ روزٕ تھاوان یُتھُے اِفطار واتان چھُ فقیٖر آو درس پٮ۪ٹھ سورُے غذا دِتُکھ أمِس دوٚیمہِ دۄہ چھِ روزٕ تھاوان مسکیٖن آو درس پٮ۪ٹھ سورُے دِتُکھ أمِس ترٛیٚیمہِ دۄہ چھِ روزٕ تھاوان یتیٖم آو دروازس پٮ۪ٹھ سورُے غذا دِتُکھ أمِس تہٕ اَمہِ پتہٕ أسۍ تریشہِ پٮ۪ٹھ یا کینٛہہ رٮ۪واج چھِ وَنان نوٗنہٕ سۭتۍ أسۍ پنُن یہِ اِفطار کران اَمہِ پتہٕ ؤژھ اَتھ مُتعلِق یہِ آیت وَیُطعِموٗنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسکیٖنًا وَیَتیٖمًا وَأَسیٖرًا یہِ آیت گٔے اَمہِ پتہٕ نازِل گوٚو اَتھ نہ چھُ وٕچھُن یِم کٕم چھِ یِم خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یِم خۄداے سٕنٛدِ خۄشنوٗدی خٲطرٕ مِسکیٖنن فقیٖرن یتیٖمن کھیاوان چاوان چھُ کیازِ یہِ رِوایت یہِ حسنین مریض گژھٕنۍ تمہِ پتہٕ پیغمبر یِہنٛدِس گرس منٛز یُن یہِ رِوایت چھِنہٕ خٲلی اہلِ تشیع یٲتۍ لیکھان کینٛہہ بلکہِ اہلِ تسنُن تہِ چھُ اَتھ مُتعلِق رِوایت نقل کران گوٚو یتھ نسن یہِ چیٖز بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ دۄہراوُن تِم شخصیت یِم خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ مِسکیٖنن یتیٖمن فقیٖرن کھیاوان چاوان چھِ تِم چھِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ احمد تِم چھِ تِم شخصیت یِمن خۄدا تھاوان چھِ رٔجسہٕ نِش دوٗر تِم چھِ تِم شخصیت یِمن خۄدا تھاوان چھِ پاک و مُنزہ گوٚو یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ اَسہِ فِکرِ تران کہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز تمام ازواجِ مطہرہ یِم چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز تِم چھےٚ اہل بیت مگر یِم کینٛہہ رِوایات یِم کینٛہہ حدیث یِم زن پیغمبر سٕنٛدِس اہل بیتس کِس شانس منٛز نٲزِل گٔمٕتۍ چھِ یِم چھِنہٕ تِمن مُتعلِق کِہینۍ تہِ بلکہِ یِم رِوایات یِم حدیث چھِ خٲلی أکِس گروہس مُتعلِق یِم زن اَسہِ فِکرِ یتنس چھِ تران حضرت زہرا حضرت امیر المؤمنین حسنین علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ فی امان اللہ التماس الدعاء